wise men visit sum tong lam ta new ning me kan thum visit sum tong lam sa deal sum ne he tong passage in Matthew chapter 2 tong verse 1 khoi 12 fa hunai kuma he tong verse to a pa ke lo tram khe senglang bijeng khoi but we are going to deal on that I Matthew tong lam hum ta khana saloni de Matthew he jisu tong ka ziap ru na kanai lum me khonai mi the kamai hing ka ziap the jisu thai kan sip nai mai pu Matthew ta he John kan su ne ma khat nai the ki tho ta he Matthew tong ka bai salune Matthew me he gift of the Lord na ken salwe kamai he ka zan ba mi kan ai Matthew tong zan hai that is Levi Luke chapter 5 to verse 27 to 28 any uzao he nai na after this he went out and saw a tax collector named Levi sitting at the tax booth and he said to them he here is comparing to Christ and he said to them for me and leaving everything he rose and follow him hay tại na có tôi ni Levi na có thầy ni Matthew ta Luke rồi ni thầy thế na cũng mà hay tong verse na me new Matthew hi rang khat tax collector me tong passage taman nai de ki hay to ho deal su kai ram he ma ka la seng lang na cũng mà hay tong book Matthew tong book hi me hi rakai 70 AD khu ka suksi long de thai ni hay Jerusalem rakai ta Herod temple le ani Herod shamlam ta hay temple tong suksi nim tong hu khri shamlo hi lo me book he na pura clear he ki tho scholar se roi hay book hi AD 50 de ngai ko hi lo men san ba me 50 AD kha hay Matthew hai kuma Matthew ri hi mi tong he nothing but kamai ri ka tong purpose un hi mi tho su Christa he Jerusalem mi tong not Jerusalem su Christa he guang khani mi si gulau ni mi pu Israel mi go e khange mi tong na kamai ri importantly kamai demonstration su na hai ta hi ni mi jeng chapter 1 khani zao e thai the kamai he Abraham khani son of David tong hore kamai he tong genealogy la kai na ni hai ta proof su na the su Christa he Jews में तो आंखने Israel में तो गुआंग थे कहीं और expect वन देना कुम ज़ेंग करोए Matthew है तो gospel का Matthew तो gospel लोग को more than 60 time ही Old Testament तो passages को मैं record चला है ना why because to prove that है Matthew है खात का हिलाओ तो है ना Jews में है खां कुमा है तो नहीं उठाए ना मिगन रंबा मिगे but from where कुम है कमाई है Jews में तो culture लेकिन उधर कमाई है explain su mingna direct ma hilau tong fake su na why because ka mai hi mi thu Jews ma hit na ni kum the proof su ne ki hai kho to ko da ni gu ga hak na ke ki thu Bible verse to kai rakho sab verse chapter verse 1 ho pa khoni verse de kai ni mai now after Jesus was born in Bethlehem ka ho of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem. Na ta hoi Jesus Christa hai Bethlehem ko pon tang he sai na ni Bethlehem he to chapter ru phar ni kai man ni to verse 12 fa part 1 ni ha part 1 half na ne sai din ba Bethlehem he Jerusalem tong peng ko ram lao na nai na kuma asai dukan su no ho masai hini 25,266 nine sao me hai Bethlehem ko hai gan ho bai the kuma hai khu Hebrew me scholar ko ni thai di de su gan ko nai ba mo ko ta ai su Bethlehem ho po ne na kum mo he Mecca 5.2 hilaw na but ye, O Bethlehem Ephrathah, who are too little to be among the clan of Judah, from you shall come forth for me one who is to be the ruler in Israel, whose coming forth is from of all from ancient day na ni. Hay dai na. Hay Micah 5:2 who hilaw mi thelai na. Hebrew mi to scholar go hay gan thaingam na Bethlehem su pon kai ne na. Ki thu the problem is there's a problem. That problem is nothing but kani why he aware today but there were so much spreading self-righteousness or so much containing within themselves kani wa lungning khona tatbang horoi kani why important law dang na su pon kai ni mita kani why thai de scholar go roi ko kani ba lo thai ngam na ni kini important law dam to kuma ta hoi
in the days of Herod the king hay gang hote Herod the king hay Herod hini Herod ton dynasty na ga do ki hay Herod to means refers to Herod the great he kamai he means he was the founder of Herodian dynasty again means important rule ina ni ko tuang khau de kuma kamai rule sum 37 40 BC fao rules law no, sorry not for 37 4 BC AD for rules law in saloido not 4 AD it is 4 BC rules law saloe kuma kamai he hai ka to Herod hini kamai he idu means me na idu means me ha adisen nam idu mai that is how to kikta hor kai mi pangen salo kamai he Israel me ho me I mean Israel means Jews me na ni kamai is how hor kai me kikta go sai kuma hay Herod hini Herod hi kamai hi pride khani khadu ka sathwalom da khaw ma ja ge na kamai ha kamai hi ken very cunning ne kamai ha ka thiak sina khani very ruthless to kum chao to very kapum kalum tan mini kaloi si mai na kamai gong ku mi ke ni kamai he Roman me goi ta favor phang mai gong gu do na moi raino kamai gong ku ni ho kha kani wai ko rebellion gum thaum de ni hai rang kha Herod right kamai re surprise la mean suppress la to Herod mang mi Roman me kan kani sinam goi ta Roman wai pian na khang gong tong title la do na no to kamai to pride ni na ta hai Jews me tong gong he ni yo moi ka hay gang te he kum na the ka mai he reklu rin ra ran mai ning ting wer won sam ngan kha mata he behold wise men from the east come to Jerusalem sai na hay ning ting me tho hay ning ting me ni masai zu om thoni security ma gi doi ki la me he kani wai he ka thum masai security ho sum ka phik suma he ki kani wai ta ka thum masai kan thum ho la loi doi because kum de ra makni wa give khotri ni give ka thum la wang je ri masai ka thum hala lo ke kani wa he kha means ganai ni kan thum hai to charity ma he ho gan thum re hol nu me ko ba kani wan thum na me gwang ma kani wa he crown ti su ra me wa na kani wa hai mezai na ka na ni Greek mezai na mezai magician but that means ko me astrologer ng ka ngoi na ni kani goi re guang the crown su rame goi na umra tu kani goi re tapat ni me goi importance wian me na Persia me khori guang me sa me gang ta kuma kani goi he tapat ni me ko thui khu kani goi importance hu me jeng khori ni kani goi khang he khati lo sai na guard hi nai de kani ni wa ko thum ma gwang ning ning ni wa camel ru gwan na ni wa kum ning ma ni but hay kum ge ni wong mi he gang ganai gan thum na gwan tom he ka ga gan thum ho the ari wong mi tho ki ka tuang na gwan suang mai ka tuang thai ta ni mai khani khang ram ka tuang bang le he ma sai jing khani kum man na wa ma kum na di na kum ma ge the gwang than na ko hero thi ruthless mi na ma ka lom puam mi sai na kum ra tho sloi na ko sun doi na ki tho kum ma ge nak ma he ma travel su ro na gwan kha ping ro na ko hai gan te Persia ma le Roman mi ga agai na ba ngai na ni kum ho ko ma ka ka ro ma ping na ki tho kan ma he khai hu sa ma ge hai gan ho ni pa ku ho si and saying where is he who has been born king of the Jews na ni than me gan ho for we saw his star when it rose and have come when Herod the king heard this Herod chu me gan khau he was troubled kalung ning hi gai sai na and all Jerusalem with him hai la thi taw sa gai da ko kamai Herod chu me gan ho kamai trouble su sai na kalung to he tu jeng khroi kamai he Roman me thu ko ta title lawam tha kum ro ho ba mi pong kai the thu ko tong gon di tan hem don ga ning the kuma ta he all Jerusalem was troubled with him don ho kai da the kamai hai kum je hin do tong he guang ro kalung po me gan thuก็ต้องมาใช้กันดีผมว่าหมวยในร้านอย่างโซ่กลุ่มให้เฮโรดที่นี่กายดีด้วยกลำเขาเท่ากายต้องไรหนุ่มก้างโง่ให้ history คนนี้จ่าคนนี้นับเก่าดาบเหมือนหูกระตวงกระจากเลยนี่สิจวนหลานนะJews มือไว้ขันติตัวไอ้สายน่ะ
cũng tụi history này này nè nó có nhiều cái đấy có mấy cái rule cái số đó nó thôi có mấy cái lồng bom có mấy travel sao rồi thôi cái tuồng rule thì read năm số cái silang hero rồi cái nào cái cào này nè nào khó cào này hero rồi John the Baptist nó pre đấy nhiều thầy thế nè không có thâu tuồng nào hết à Herodian bài đấy cái nào thì nghe okay sorry nào hỏi ta đi xíu không cái này Herod the Great tặng Herodian Antipas cho bài đấy ta John the Baptist cho nên bài đấy 4 BC hay có my founder din na cái thế verse 3 verse 4 nga he and assembling all the chief priests and scribe the people in he inquire where the sao kuma kuma he kalung ni ra to mai ka go hina uza go priest go kuma priest go khani scribe go he ko priest go ni ban ke but seditious go he tom priest go hai kuma scribe go de rồi lawyer go the lawyer means who are specialized in explaining the law to the people makani rồi sa he tao verse 6 nga he ni kani rồi sa ni he that 5 or they told him Herod ko salaw hina in Bethlehem of Judea for so it is written by the prophet ni salaw na Judea ko gai the sum the Bethlehem ho mo he tom passage nga he verse 6 pa dang he gan ma na ma salaw ko te tao kum to ni tha verse 6 ta sai loi ko ni ki thoi salom he ngang kho đây đây ngầm sao đó cái application này của đây đấy explain cái này đấy explain nó cái gần mà cũng có tụm rồi cũng quay confuse ngầm hơn nào da hơi seven không ngầm để hay gang để Herod rồi saman sudah để handling thing saya quay ta cũng là salon này nhiều ta sudah hơn đấy nè hay phuna atagon salon na hay gang nó phăng cái nghe cái mày rồi verse 10 ho aniu ngal ne he kini wai how the the start exactly where gwang tang lo mai kuma verse 11 how the kuma hai kai lungut ho kani go re Mary thai kana ta ho he ni hai tang ho te salon he kani wai kai na klum lo he na ta he kani wai he kum em sai go zil ma gai khang gwang ne to na su star pon gai the hai tong passage we Matthew ri hi me ba ki thu kha su star he spiritually cái mai he fulfill su the because cái mai he virgin su na puan ani kuma kandi mi tong gwang su ni cái mai su lau de fulfill lau de nda kum mo hay tong give a goal tang he frankness ka he myar he coronation su mi tong kum na mo hay tao con thum he ni cái này ni ngwa mo he kha gwang ti su mo we na ni he mezai na ni hay là kha tuang kuma hay tong ni na ngo su tao ani hay tong application tao kum ne ani tao kum ni su na kan yêu quay kan na khang for those su star go me quay khang trui accept lo ma na bai me quay go na la na ni hay tu kuma tao hi anh yêu hukum kho to nang le ai ke anh yêu khang go lom te anh yêu thai na bam dai tao hi anh yêu quay kha Zeus me quay khani tao Jerusalem ho pon bam go ni uza quay thai ngam na kum ko ni lo thai mo ding so Bethlehem he pon ne hai gan ho moi Daniel prophesy lo azu prophesy lo ding so ni azu prophesy lo mi dang ni kini quay thai mi dang ti kini quay tat manga khani kini quay la tau ma khina why because kini quay tong self righteousness kini quay tong na gam kani pride khona kani ta bam reng right có mấy giang rồi năng lệ ai nhiều số niệm cứ thu ninh ping mấy quay đúng anh hơi quăng kalau mau nắp phu na quăng star dài quăng đây nè hay tuần tụi giang rồi cái này quay Daniel kan rồi điều tuần forefather thay là có mấy tuần lố thì cái nhiều observe rồi quăng họ ra quăng cái giang tin là dài là không tôi nghe cái này quay thay hết lát bạn quăng thế mà cái này quay bám không thay với nào kia ra quăng start liền làm sao này hay start thì rồi nổ cán của Exodus gan khutilian sutang ni ni Exodus chapter 13 verse 1 kho hay ra kha Israel mo da zain da long mi star ni kum star za ta dina kum star za tru zai won na ma thukum to supernaturally ka niu ta kha lo na hay kum nang le ai ga ni wai ning ting mi wai tu kum ma rogwang ta kyu ke leng khu ke ni phu na ta khoni kum nga ka ni wai kham pon kai lo sni Zeus me wai hay gan kho lo ta thai mo khani
seduces mu wa hai mu wa khani aju wai re kani wai to kuma kani urana self righteous na kani wai re important ti lo mu time dang ni re ignore sum da kum su to ne da ni kum je re nang le ai ani wai hai tong hau ning ni wai aju du re na phu wan khora wan ne ti lian lo ne makni wan coronation lo ne ki ho hai tong re ani time to kani wai hi go na worship su kai mai to kuma nang le ai ani ga worship su ko nei da aju obstacle lai point sun na kani wa tong cheng tan ko te ni obstacle aju na kham jo ki kani wa gong tang ne nge kani wai phu da to na each and every masai gru how na seng na seng past participle sa ni present participle na ba so continuous dina ni heta kai tong ba ju kani ha ha me than na da to na than na masai thai ma ro gwang kai gon than na to na kani wai re aju problem face ung bo ni tu nang le ai ani wai kan sum me ta thai tho thai na la tau ngam mang ba me thi than na ngam kho khane niu karama ba me the star to desire wan la na katon khul lo na kni worship so ni nge kuma nang le ai anyway again su to holy spirit ta niu to zai ba na where to our hope where is our hope the glory of our heaven ni ha ragwang tong kahim dong gong di heaven da niu da zai ba na holy spirit right hai te anyway again tan chu ni ta kho zai na bam the tawang tang la na ragwang tong him kya kani ni wa lung ta bam gan kho tare the ragwang tong him kyo lung lai ba name te saloni ne kuma asai tong thank you